RTI ketika awareness program ketika sistem juga diski keban kong di penpau ya kajing semua ya boleh balai alam balai don dekat lembar ni ke parti kajing ya identiti haki bubur kikam kum kajing kenalam kemat ketika sistem juga diski kadai jingi kendu keban dingkong nadu ba gila yo ban penkhai yang kami katakan terikam jong ka Voice of the People Party handi hapo East Jantan District hakini kibenai kepala dem dikani ke program kepala mangsua ha kabang ilai show pajba jong district ha kaban ai yang katakan jikai kemudian kam bantip di hakini ke por i chairman jong ni ka program ila dem kaban pediam burong di situ ni ba kita roki wei ki perlu kibaya warna bani kali lalu Dr. Daibil Susi nantai balan kalau wei di perlu baju ya trei hagaban ya pengklaim lagi ban penyaj mat di kam juga parti hagidul ki bentar ya hari ke por kum kanika jumlah keman nagaliang jonga presiden jong kanika distrik kadang dia kat nak terekam kepada kemai tinggi sekali bagi nyai bang ayah kata kecik syukri yo baik bah kadang kam sikat dia yang ni yang kebangin don kata kecik tim di nganam keren seperti kali ke RTI mati don 100% di kecik kuat kejong ke VPP bantuan yang kali ke awareness program nama kadang kadang kecik ya ini kejogi bagi keren kadang kadang kam lada kamdong kini kejingtip kalong ke bajak burung kalong ke bemaru ban keren ya ke bomtip delik baju kini ke ain sibun kecil percaya ke bakin seo na kini kira 100% nangai kalong ke jikaku yang ilang barok kumki noelam kino kikam na mengintip sepang jong kini ke ain tega ke bas kursi kini ke distrik ke jongi kampai ke batmai na kibri kitip sepang jong kini ke RTI Rei kebas kursi ke mga ong ba hagajing yo i jonga bat katukan ningun ni siya keren bangi i bagani ka RTI kala long ku kata kawai na ka atiar ke baki ki katukan ni kibril ki sim kamu berterdun kam na komentar kajing betul siben ngimla banlen ba kajing buat jingtip haki department prepare gajur hako ka distrik kajongi ladangi baik hamal lagi department ku diki totally kini ki RTI ke bala apply Nai kau lani kajing nang tu nak kajing pan RTI kajing ni kupai ba umjutin. Dikum ke parti hagajing ya giti kajing ila syala siski nakwa ba nginong kita kibriu kita bik kiba don kata kajing tip ke ba pura hanang ba hakinu kidu bentar ke bangin ya keren ke bangin ya tai ke bangin pensyai lani hakanu bentar ke bangin lek supai baru kalong da kajing tip ke ba tikna hanang ba kanong long kata kajing ila makala yo pai ba da kajing tip ke bomdai. Penikong ye suman penpau dari semua orang, bagi kini kapur, bagi kini seksi kebantan, ya kebangan nak dan dekat dan bagi lalu kita kamu juga Voice of the People Party jadi ko East Jantan Hills, kami Presiden Joga District Kutwi iba kami bagi Dermain Vice President, kita Secretary dan kita kami baru Joga District Agrikan Jaga di distrik ke Jompi. Pengar berjumpai nak taki follow ke Jompa. Untuk resource person. Dari Pak Denzel Shen dari MBC. Nanti Pak Kirlan Pesu dari advocate pada Jomporu RTI aktivis. Yang empat ju mantai, empat ju kenal dari Nasyui bagi kau kibor bagi news. Kalau si bagi dalam langkah kita duduk agak bercakap, buat masuk ben, bani ikat ni, mana nak masuk, buat ada kayak baru kalau biasa kebagi share, ngomong bah, ngomong 100% kayak
ingin sam tapi ni pun tak pun dijemput ke bagi don tapi dia berka Right to Information Act 2005 dengan ngit sekian lah kai ke bagi share no hishim pistu tapi pada kami kan dai kabur berka ikhtiar banyak kun mau ya bangsa ka bampong berka jingla sidang khamat dia se ke badon ha ke mang ni kam tam ni ha ke jingi je sama ke jurba syakni ke dong than ke jumpi di asukmen oh nam dong ni pengaring expert tapi dia berka right to information re kadang ka basic knowledge tapi dia berka ni ka an bat ka ni ka an kam dai barang menta oh lepas ka ho arjar san da ke Indian Parliament re ka demand nam ta ka right to information Kastan nadu besar. Dalam ini yang seperti berawai kebun kini kajing dawa nantang dengan hok. Kalau kum ke ikhtiar nantang wui wui nusnom. Kini kalau di mana kini kisah senen. Orang itu history juga right to information. Kini kalau ya kisah senen. Dengan sukmen yang berbunga hanum nagalian berapa hanum nam. Saya ini belum ke details untuk RTI Act dan ke legal framework untuk RTI kan umumnya apa kita ni berhambik punya, mau kita ni MDC beriru noisaan, nanti dan tu advocate beriru RTI aktivis kita hampir kambah punya, mau tapi ngamut pengaruh dia betul, mau ayat pengaruh dia pas, ya kan kalau praktis kita tu ni poru menteri manong mankot kumukot maki biasa yang manong mankot. Mata lagi mengenai ni poru mentah kalau bah kan dia kita cing nakalian bersama dari sangka cing macam bak background bangin suku kan Right to Information Act. Temau kumka party jadi organize the voice of the people party ya so kalau mereka ba ya apa man shimil sejam na awareness ada dia right to information act amakum ke parti hi kawin nak ikut principles jang parti no bani ku parti ngen bani semua bari tangan ni bani kun na dunia nanti kami lingba election ni likely pada jing kre ke jing ulang tak election aku pra kadi hamu macam ni kabai dei ba right to information act maka kalau mengenai ya kesensyar kata waktu subah maka arti yang itu gaji itu bawa arti yang itu dikata bahkan mampu kata check and balances check and balances kami dibatkan sensyar kata dihot nani keren ya ka RTI kapan kemaunya i abangi keren ya ke government. When you talk about government, there are three organs of the government. The lightning. When you look at the lightning, the way we kata dunia ka executive, ka sarkar, ka dalam presently ko berjalan ni, ka bakli dawu chief minister kontrak sama, bagi cabinet minister juga, ini betul kan? Executive. Nanti ka apa? Second organ of the government, ketika legislature, ka mengaruh dari Shivanda nakata makubuhay di kaya nakin report inong tawan lagi belong lagi dia akan mengambil legislative assembly maka ni balik ke legislative branch dan ke legislative organ of the government berkabalan pan kedai ke judiciary berkam ke joka kalau penting ki ai ki belatumi dah ke legislature belah penteri kam dah ke executive mo ban pek pa belah penteri kam ni ka kumba ke dewan tadi kam juga judiciary menorah yang hok apalagi nam sumsno dekini ini three organs of the government balatip yaki kum kita ki mo dengim de berkelat padam sahawai pan nalor kini three organs of the government kedan sahawai pan ke balatip ki ya ka kum ka food organ mo bakata kali ke media dan ka press and even in a democracy lagi kerana kesensyar kadar pada mau ngajumpan ni ni amar mengikran di demokrasi ke dia nama dia langi orang sistem kasih kemudian ke bor coba pada mau ke bor coba pada but hak demokrasi kini ke media ru ke dari sibenta
nalur ka ketiga three organs of the government bala jutip ye ki hukum kita ki four pillars of democracy mau ki three organs ki four organs of the government dia bagi poi pat sa ketika right to information kaniru kedon southly kita ki paya dan there are four pillars which have been associated with the right to information. Kabalak pin yes no melani kabadon kejingan day berkata ke right to information. Kita four pillars ni paya jom ke right to information. Kata kalong ke peningkong ketika transparency. The first pillar of right to information ketika transparency. Para mengikrarkan ketika transparency, the RTI Act ensures that government operations, decisions, and informations are open to public scrutiny, reducing secrecy and promoting openness. Tadi kejimut juga kentin transparency. Bat ka RTI warna eka, kapaning konggi kalau penwarna eka ya ka transparency. Abang transparency kuno. Kayak kejing suwi. Orang ada depan matang. Kebasai. Iji asal tu ketin bang transparent. Bang transparent kabut. Ketika yet ni lakak nak perda. Dalam kak tinggal perda ketika yet kalau transparent. Lah bani untuk jimpuri. Ini kata ni kejimbut coba ketin transparency. Dia